Ih, sorry, jangan Yan. Ada yang pesu sih padet. Wih, padet orang ngidang kan beli bahas kampil-kampilan. Ah, pomeli. Men di man? Mas bantuan nih. Bantuan. Yan sing perlu pusing-pusing zaman jani. Uling mada lekat sampai mati man bantuan uling pemerintah. Dan yang bingung-bingung. Tapi cang heran padet. Padet sedangkan subuh mapan. Umah mesetil Bali. Motor baru. Man masih padet bantuan. Ini kan nak bantuan uling pusat ya. Nak singi rago lagi. Apa-apa uling itu tekannya mungkin di rago ini tergolong orang kurang mampu ya. Ini padet. Lensing ulian kadus atau perangkat desa ane mendata mengajukan ke pusat sing mungkin tuh uli pusat keltuun mendata neken lacur neken sugih tugas pemerintah tuh cuma menyetujui kan Yencang orang nyemak jag jemang udang cang nolak barang gratis di warau kat undang mangkori lengah dan tuh ya. Tapi nih sangat eranin cang kene padet ane bisa ane caro lacur caro cang bisa sing mana apalagi caro jani ado nih madan kartu harapan. Bisa kartu harapan tuh nih sugih man kartu harapan. Ane subuh ngelau mah mewah, ngelah mobil, ngelah usaha tuh man kartu harapan. Man cang harapan terus, tapi harapan palsu cang bangun gitu. Dirago sebagai ane lacur, tetap lacur. Ane kaya makin kaya gitu jadi. Nyak bo caro metem dinge, ane kan pak-pakan tuh nih man. Patuh yuk banjarane kangen kawe kene nak. Dabas keras berpikir Yan, lengar nasinya cara ceruluk pro dalam. Ya jani Yan sing man. Dorian bisa Yan man bantuan. Oh jani cang sing man, bisa-bisa selamanya bisa cang sing man. Macam boleh lu Yan. Hei, padut! Bas Padut. sumbangannya ulung. Ye.